Karibu bavandimwe, karibu twiganirire, nongere mbifuriza ibyo namwe mwifuriza abandi kuri uyu munsi w'itariki ya 9 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, mbifuriza ibyo namwe mwifuriza abandi. Mbisegureho rero ko nari ntangiye kuvugana namwe imbona nkubone live, ariko nagabweho igitero cyatumye tutabasha gukomeza. Igihe rero nkiri gukemura icyo kibazo, nshatse kugira ngo ubutumwa bwanjye n'ubundi mbubagezeho ko bwakabaye, hanyuma nsigare ndwana n'ibyo bitero byabo ngo kuko ngomba guhangana nabyo, nta yandi mahitamo dufite. N'abagerageza kuducecekesha, n'abatifuza kubona tubwira rubanda ukuri ku bibazo byacu, kuri ku ntambara turwana. Tugira ibitero byinshi, harimo n'ibi by'ikoranabuhanga, kandi babakangurira kubikora. Hari n'abasanzwe babyibwiriza, ariko noneho na Kigali ikabibwira abayo, mugabe ibitero rwose murebe iri koranabuhanga riceceke. Ndabizi rero ko mu majwi yanjye ari amwe mu ya mbere atifuzwa kumvwa n'abantu babicanyi n'abajura, baba ari abo muri leta ya FPR, baba ari bo muri leta yayibanjirije ya MRND. Ntago bifuza kumva amajwi y'akazigaba, ariko ntago bazancecekesha. Isubyo ryaragiye, turakomeza. N'iyi ngiyi niyo yagenda twakomeza kugeza igihe jyewe ubwanjye nzaba ntakiriho cyangwa se ntagishoboye, ariko igihe ngishoboye amajwi yanjye muzayumva. Muraza kumurihangana rero kuba mutandeba kandi muba mwifuza ngo kundeba, ariko icyihutirwa cyangwa se igikomeye ni ubutumwa mbaha, ni message mbaha. Reka rero iyo nari nabageneye uyu munsi n'ubundi nyibagezeho, hanyuma dukomeze gutyo mu gihe tugitegereje ko ababanzi basubizwa inyuma, kandi bagomba gutsindwa nta kabuza. Nababwiraga ko turi buvuge nshaka kugira ngo tuvuge ku bintu bibiri. Ikibazo cya mbere ni ikijyanye n'intambara irimo kubera mu mujyi wa Uvira. Nabwiraga ko kuri iyi saha byari 3:30 ku isaha ya Kigali, 3:30 muri Uvira hari habaye byacururutse, ari calme, nta masasu avuga, ariko umwe mu bayobozi ba Wazalendo bikaba byamusize iheruheru, yakomeretse. Ni uwitwa ngo ni James Fieka Adui, byamusize iheruheru, ndetse bisiga akomerekejwe, ariko akomerekejwe na bene wabo ba Wazalendo, ntago ari FARDC. Nabwiraga ko kandi FARDC icyo yakoze ni uko yarashe abantu bashakaga kwinjira mu biro by'ubuyobozi bw'intara, nibo bazi icyo bashakagamo, ariko muri iki gitondo amasasu yahagaze. Reka mubanze mwumve uyu muhungu witwa James Fieka Adui, ari nawe mwibuka ko yatangiye ibibazo by'induru zishingiye ku koherezwa kwa General Kasita mu gukorera mu mujyi wa Uvira. Uyu James Fieka Adui ni umwe mu Wazalendo babitangije, ariko bikaba bivugwa, biracyakurikiranwa, ariko biravugwa ko ashobora kuba akorana na Kabila ndetse n'uwitwa Bitakwira nawe wahamagajwe Kinshasa mu buyobozi bushinzwe gukurikirana ibyaha, muri serivisi ishinzwe gukurikirana no gukumira ibyaha. Akaba ashobora kuba rero ngo kuri aya masaha nabwo, cyangwa se yaraye atararekurwa, ntabwo aremererwa gusubira mu mirimo ye. Bikaba byakomotse rero ku magambo avuga no kuri izi mvururu zavutse muri Uvira, bikekwa ko zishobora kuba zishingiye kuri propaganda cyangwa ku mikoranire bamwe mu Wazalendo bafitanye na Kabila na Nyarugabo na Bitakwira.
ni ugukurikirana tukamenya niba ari byo cyangwa atari byo, ariko reka mubanze mwumva amajwi y'uyu James Fyeka Adui. Jambo wapendwa wa Diaspora Digra Kivu. Mimi ni James Fyeka Adui na wasalimu, na ninawaombea amani na baraka ya Yesu. Nilikuja kubainforme kama mwaima kazi tuko tunafanya muko misukosuko na nilipata na tatizo. Naona mtu apende wake na watu wote, na kwa hii kazi tulifanya kwa kumfukuza huyu Mnyarwanda Olivier Gasita hapa Uvira. Wenzetu wa viongozi wakachukia wakasema kwa nini nilifanya hii kazi, hii mgomo, na ni wale wa viongozi wangu ambao wananiongoza kwa komandema yetu hapa ya Yati Rukumeta wenye waliachwa hapa. Na hivi mnaniona hapa bunduki siniko, bunduki zote nilikuwa nazo, walikuja wakazibeba. Nikaona mimi sipendi mizozano, kupigana sisi wenyewe, wazalendo kwa wazalendo, kuuana juu ya silaha. Masilaha zote walichukua wakabeba, nikawaacha wabebe. Bunduki za kabambi walibeba na za kidogo walibeba. Hivi mnaona hizi zenye zinabakia hapa na ndio zenye ziko. Ila ninawaomba waheshimiwa wangu, mwendo mnanisaidia, muendelee kunisaidia. Jinsi ningaliki taendelea kutumika mpaka Mungu apende, na wakaaji wote, population yote ya Kongo ya Uvira Sud Kivu ipende. Nakuja mbele yenu kuwaomba tusaidiane kama gisi tunaendelea kusaidiana. Silaha zote zimebebwa na wenzetu wazalendo kwa chuki ambayo wako nayo. Wako na chuki kubwa kwa hii makazi tuko tunafanya, na kama tuangalie mbali, hii Uvira tukashituka inatombe kupitia wenzetu wazalendo, kwa sababu hawataki makazi tuko tunafanya, kwa sababu kuna wazalendo wamoja washaka kula rushwa. Ndio maana nakuja mbele yenu kuwaomba munisaidie pesa za kununua zingine masiraha, masasi sina, kusudi tuangalie kazi taendelea namna gani. Na kama mnaona hapa Uvira mwezi siku ngapi hakuna kazi yenyewe tuko nafanya kwa kumfukuza ule Mnyarwanda pale, ni kupitia hivi, kwa sababu nijitolea kufanya hii kazi. Ningekuwa ningali na nguvu hata leo na kesho yake ningefanya kazi yote mpaka ule Mnyarwanda angetoka. Nikuambia kwamba ule Mnyarwanda gasi tangaliki hapa Uvira bado hajatoka, kwa sababu depuis nitoke barabara kupitia hii jaribu na mpaka leo Uvira iko wazi, kila mtu anatembea gisi nataka. Na wenzetu wazalendo wako na silaha, wako na kila kitu. Ndio maana naja mbele yenu kwa heshima kubwa, mnisaidie pesa ninunue silaha tena niongezee, kwa sababu niko na watoto wengi hivi wanabakia mikono wazi. Makai mko mnaiona hapa lakini nawaomba saidiane kwa hii kazi, kwa sababu bila nyinyi mimi siwezi weza. Mungu awasaidie, na hii message naituma kwenu kwa Diaspora Digra Kivu. Asante. Tunafanya na kama tuangalie mbali, hii Uvira tukashituka inatombe kupitia wenzetu wazalendo, kwa sababu hawataki makazi tuko tunafanya, kwa sababu kuna wazalendo wamoja washaka kula rushwa. Ndio maana nakuja mbele yenu kuwaomba munisaidie pesa za kununua zingine masiraha, masasi sina, kusudi tuangalie kazi taendelea namna gani. Na kama mnaona hapa Uvira mwezi siku ngapi hakuna kazi yenyewe tuko nafanya kwa kumfukuza ule Mnyarwanda pale, ni kupitia hivi, kwa sababu nijitolea kufanya hii kazi. Ningekuwa amagambo avuga ashingiye kwivangura moko, kwita General Gasita ngo ni umututsi w'umunyarwanda, ayahurizaho na n'uwitwa Bitakwira, akayahurizaho ndetse n'abanyarugabo. Ubwo rero byakubitiramo na Kabila, urumva ikiba kigenderewe. Ntawe uzi niba ari byo, no gukomeza tugakurikirana tukaza kumenya impamvu, ariko iki cyo cyabaye cyuko ubu ngubu atakiri mu mujyi. James Fyeka Adui yahungiye mu misozi, nta ntwara afite, bazimutwaye, nta n'urubyiruko ari kumwe narwo uretse abageze nko kuri 6. Arashaka rero ko abasanzwe bakorana nawe bamuha amafaranga
akagura intwaro akagura n'amasasu agahereza urubyiruko agakomeza agakora, ariko niba akomeza gukora yita General Gasita ngo ni umunyarwanda w'umututsi, imikorere nk'iyo tuzi aho yatugejeje twe nk'abanyarwanda, icyaba cyiza ni uko yasabwa kureka izo mvugo z'urwango no gufata abantu akabaha ubwenegihugu butari ubwabo, ndetse akagendera no ku ivangurabwoko. Ntacyo ubwe sinzi niba hari icyo bimwungura, ariko ntacyo byageza ku bakongomani. Nibyo rero nababwiraga ko ubwo nyine muri Uvira byacururutse, ariko nubwo byacwedetse ntabwo byarangiye, birumvikana ntabwo byarangiye, kuko witwa Sematama aracyari mu minembwe, kuvayo n'ubu biracyari ikibazo. Ahandi nababwiraga ni uko muri Nord Kivu RDF kuva ejo bundi ku cyumweru na n'uyu munsi ikomeje ibitero byayo, n'ejo mu gitondo yari yagabye ibitero, n'uyu munsi yabyutse yazindutse mu ma saa 2 nanone. Hari ahantu bashaka kwambuka ngo umugezi wa Rwindi hafi ya parike ya Rwindi, hari umugezi wa Rwindi bagiye kumara iminsi igeze kuri 4 badasiba, baza bagakubitwa ntibabashe kuwambuka bagasubirayo. N'ejo niko byagenze, n'uyu munsi mu gitondo niko byagenze. Kandi ubwo abari za Bwito za Binza nabo ndavuga Wazalendo baragabwaho ibitero buri munsi. Gusa nta gihindutse, nabo dushobora kuza gutangira kumva nabo batangiye kugaba ibitero kuri RDF, bayikura bayirukankana ku misozi yagiye yigabiza. Nicyo kiriho. Ikindi nagira ngo tuvuge rero tunanzure ni ikirebana n'intambara ya propaganda. Intambara ya propaganda Kigali yahagurukiye cyane. Buriya umuntu yakurushije yagutsinze mu ntambara ya propaganda, kugira ngo uzamutsinde mu zisigaye biba bigoye. Iyo umuntu yagize abavugizi, kabone nubwo baba bavuga ibitari byo, bavuga ibinyoma, ariko agasa nk'uwagutsinze muri ibyo binyoma bye, kaba kabaye burya izindi ziba zigoye kuba wazitsinda. Mumaze iminsi rero igeze kuri 4, nuko ndumva ari ukuva kuwa gatandatu induru zivuga. Kuva ubwo muri Uvira hagombaga kurara havuga amasasu, bucya ari ku cyumweru, kuwa gatandatu bucya ari ku cyumweru. Bumvise byahereye kuri YouTube y'uriya mudamu Scovia, induru ziravuga zo gufata ikibuga cya Bujumbura ngo nicyo kiri gutegurirwaho intambara, ibintu byinshi cyane. Noneho izindi zose rero niba ari ukwiganana, niba ari iki, ntago mbizi. Iyo uriya mudamu avuze ikintu kuri shene yiwe, haza izindi nyinshi zose zigasa nk'izisubira mu byo yavuze, wenda bagahindura bagagira twa turunire dutoya, ariko wumva bari mu mujyi umwe n'ibyo yavuze. Mwarazumvise rero, siniriwe mvuga ngo iyi n'iyi mwarabukurikiye. Bujumbura yafashwe, ikibuga cy'indege cyarashwe, generali naka sinshaka kumuvuga izina, uyu mushinga ntahe yashwanye na perezida w'u Burundi, ubu generali yibereye i Goma ari kuganira na Makenga. Rwose Bujumbura, ikibuga cy'indege Bujumbura, intare za Sarambwe zinjiye Bujumbura, ikibuga bakirashe, bagifashe, bakizungurutse, bafite byinshi bavuga. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyo kugeza kuri iyi saha ntabwo ari nyabagendwa, cyarafashwe, ariko cyafashwe kuri YouTube. Izi YouTube rero za Kigali ziri mu kazi kandi gakomeye ko kubeshya urubyiruko, ko kubeshya abaturage muri rusange basanzwe n'ubundi barabujijwe kumva imbuga zibabwiza ukuri, cyangwa se gusoma ibitabo birimo ukuri, kumva shene zibabwira amateka y'ukuri, kubasaba ko bakurikirana ukuri, ibyo barabibujijwe. Basabwa kandi bategekwa kumva amashene, YouTube asingiza FPR na Kagame, avuga ibintu by'amatakaragasi, yinjira mu ngo z'abantu, naka na naka byagenze gutya, burya umugabo naka n'umugore naka babanye gutya, burya pasiteri n'uyu byagenze gutya.
n'ayo matiku bashaka ko abantu birirwamo, ariko kugira ngo bumve nk'ibyo Mako avuga, ibyo Mukankiko avuga, ibyo Kazigaba avuga, ibyo Nyumvankumve Rose avuga, ibyo ijwi ry'impinduramatwara avuga, hari n'abandi ntago bashaka kubyumva, ntago bashaka kubyumva, ntago bashaka ko babyumva. Kuva ejo bundi rero nk'uko nari mbivuze, kuva kuwa gatandatu kugera ejo kuwa kabiri, izo nduru mwarazumvise, barasaze barasizora ngo ikibuga cy'indege cya Bujumbura swat cyagabweho ibitero, abandi bati cyafashwe, abandi bati cyarashwe, abandi bati cyafunzwe, ari no baza nyine bagasara ngo RDF ngo yamaze kukizunguruka, yamaze kuhafata, ubundi yafashe Uvira, yinjiye muri Uvira, kabaye intare za Sarambwe. Izo ni propaganda zose zirimo zihari. Niba byo kuvuga ngo hari umujenerali wo mu ngabo z'u Burundi ngo washwanye na perezida w'u Burundi, none ngo uwo mujenerali akaba yagiye i Goma ngo kuganira na ba Makenga, ibyo byose ni propaganda, ni propaganda. Ariko nibyo nababwiye nti uyu mupapa, uyu mupasiteri, uyu murundi witwa Mbayahaga, hari iki cyo kumuha, hari iki cyo kumushimira kuko yaziye igihe. Ejo nari ndimo mbaza nti tugize amahirwe, urabona YouTube za Kigali z'abambari ba Kigali ntago bari munsi ntago ziri munsi ya 20, byibuze tubonye nk'icumi mu Burundi bavuga bagafasha Mbayahaga, mubona Kigali amaherezo byagenda gute? Kuko izo nduru zose bavuzaga ngo byufata Burundi ni yabafashe bose 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 bose, kandi yabanje arabihorera nyuma y'iminsi 3 bavuga, nibwo yabahaye igisubizo kibumbiye mu ijambo rimwe. Bose asa nk'ubafungiye mu kintu kimwe, aravuga ngo funga mudomo. Reka numve niba tumubona hano. Reka mwumve. Baza yuko leta y'u Rwanda aho kugwiza bavuga cyane, ikwiye kugwiza ibitaro by'abasazi. Ariko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuba hafashwe abo bose ukumva barabandanya traffic zabo, umugabo ugasanga ariko barakugeza ati ha kumbi bufatwa nande tiba indoto z'umuntu zo kuvuga ngo twebwe ngo turafasha hana kurota nta muntu atabire kuri kubona bavuga ngo ikibuga cy'indege ngo cyafashwe cy'u Burundi kuko ari strategy igana he cyenda bizana muri M23 ntavugana. Ariko barakubwira yuko usanga mu kwezi kumwe hashobora gupfa aba ofisiye amajana ngahe mu gihugu cy'u Rwanda. None hafu umufisiye ugira apfegaye nuko ibatayo yose cyane kompanyi iba yapfuye, ahubwo je muri hobo zibika bakagura amakamera uko n'abayutubere beza gusumba uko bari ku rugamba. Urabyumva bonyene barabizi yuko batotera n'abagwane no Burundi samadrone badusubye wapi abone bavyivugira bati ibintu biri aha hepfo y'Ubujumbura biteye ubwoba. Si ndege z'intama babora abasombe, si tactique de guerre babora abasombe, si discipline ku rugamba abasombe, si soutien y'abene gihugu badusumvye. None umuntu w'umugwanya gute ko Rwanda biciye muri 23 bigeze. Mwumvise uyu musaza rero, uyu mupapa, uyu mupasiteri Mbayahaga Isidore ntacyo kumuha gihari, yaziye igihe ariko n'ibyo akora birakwiye. Ubundi gusubiza abantu b'i Kigali muri ubu buryo nibyo bikenewe, mu ijambo rimwe gusa ukababwira uti kuba murota si ikibazo kuko buri wese ararota. Ariko ntekereza ko ibyo muvuga, ndetse mpamya ko ibyo muvuga, aho kugira ngo mu Kigali ijyeho ibaha gushyiraho za YouTube nyinshi, ahubwo yakwagura ibitaro bya Karayesi by'Indera ikabashyiramo, cyane ko n'amaraporo agaragaza ko ni amaraporo bikorera iwabo, bavuga ko ngo abanyarwanda 70% bafite ibibazo by'ihungabana, ibibazo by'imitekerereze, ibibazo byo mu mutwe. Ibyo ntibigaragarira buri wese, si abasirikare, si abasivili, si abihaye Imana, si abaki mu madini yose. Ariko iyo bigeze mu bitwa abarokore, ubona nyine ko hari ikibazo cy'uko abantu bafite ibibazo byo mu mutwe.
nibyo rero uyu mushinga ntahe Mbayahaga avuga ati u Rwanda aho kugira ngo bagure ibyo ngibyo ahubwo bagombye gushaka uko bagura ibitaro by'indwara zo mu mutwe. Irarezo afite ukuri. Ntabwo mbona FPR yeguye intwaro ku mugaragaro ngo yinjirire mu Kirundo kuri uriya mupaka wo mu Kirundo i Bugesera, cyangwa binjiriye ku Kanyaru, cyangwa se hano mu Kibira aho bashyutamye ku musozi wa Nyabyiyoni ngo bategereje ngo kuzamanuka i Bujumbura. Njye ntabwo mbibona. Haba harimo gukanga, yego si ugukanga ngo ntibabikora, ariko simbona babikoze kuko icyabaho barakizi, icyababaho barakizi. Kandi perezida w'u Burundi yarabibateguje, arabwira ati niba mubona kudutera twebwe nk'abarundi, kudutera mugomba gukoresha ubutaka bwa Kongo, mukinjiriraho muvuga ngo za Uvira n'Akamanyora. Ntababwira iki rwose, mugabo abarundi turya dukarabye, tuzivuna, kandi muzinjira i Burundi, twinjira i Kigali. Ntekereza ko rwose ni igisubizo nacyo gisobanutse. Akabwira ati ntabwo tuzabatera twebwe, nta abarundi turi abanyamahoro, ariko umunsi mwaduteye natwe tuzatera iwanyu. Ntabwo tuzirwanaho gusa hano iwacu, tuzirwanaho natwe tujya iwanyu. La meilleure défense c'est l'attaque. Kandi simbona iyo FPR yatsinze ingabo z'u Burundi, ntago mbibona, ntabyo mbona. Uburundi ni igihugu cyikukiye, kirafise ingabo zo kukigwanira, inteko mvamakungu nazo dukeneye, nazo twasabye, nazo dukeneye. Eka yemwe zoza gukora iki? Eka yemwe zoza gufasha iki? Uburundi butekanye. Urabumva abo bashinga ntahe ingabo z'i Burundi bavuga ati mbega yemwe zoza gukora iki? Akadiho nkunda cyane, reka wumve n'aba ngaba. Paul Kagame araribwaribwa akaribwaribwa, araza rero tumuvugutira umuti agiye burundu. Umva Paul Kagame batazira Kagame, Paul Kagame batazira Kagame, iyo ndongozi yo mu Rwanda. Paul Kagame batazira Kagame, tuzi ko ari umukirisu canke umupagani, ibintu asigaye agira birateye agahinda. Paul Kagame batazira Kagame. Reka tumurekere aho. Paul Kagame nawe yavuze ko ntaho bamukura, ariko ubwo niba ashaka kugira ngo abone aho bamukura nakomeze. Barashaka gutera ubwoba ngo Kagame navuga ngo ntazamujyana, uzanjyana ese wowe. Nawe rero ntawe uzi gukura abandi Paul. Menya ko ibyo utekereza nabo babitekereza, ibyo uzi nabo barabizi. Simbona jewe impamvu waba utera Burundi, cyane ko nta n'icyo ubwishyuza, ahubwo bwakabaye bwo bufite ibyo bwishyuza u Rwanda. Abayobozi babo bishwe, abaturage babo bishwe, nta deni Burundi bugirira u Rwanda. Kugeza kuri uyu munsi ntago wavuga ngo hari icyo u Rwanda rwishyuza u Burundi, ariko u Rwanda rufite amadeni menshi rukwiye kwishyura u Rwanda. Abantu babo bishwe, abayobozi, abaturage, kongeraho n'abagizi ba nabi bahawe indaro na Kigali. Ariko u Burundi bubishyuje ibyo ngibyo ntago mwabyishyura, cyane uko bo batigize uko mwigize. Reka twanzure rero bavandimwe, dukomeze turwane n'iyi ntambara y'ibi bitero by'ikoranabuhanga babagabyeho. Urumva niba Paul yarababwiye ngo nibahaguruke bagabe ibitero, ngo batugabeho ibitero, bagomba kubikora bagomba kubikora. Ariko mbijeje ko biri bukemuke, biraza gukemuka. Ubutumwa bwo murakomeza kubwumva kugeza igihe biri bukemukire, murongera mu mbone mu gihe kitarambiranye.
reka mbashimire mbifuriza ibyo namwe mwifuriza abandi.